Yesu nashimwe. Ndabasuje bene data tubana buri gitondo mu mwanya wa Nebature. Ndagushuhuje wowe uri hano mu mujyi wa Kigali. Ndagushuhuje wowe uri mu ntara. Ndabashuhuje aho muteraniye hose. Ndagushuhuje wowe uri ku migabane itandukanye. Yesu Kristo nashimwe cyane. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Nyemerera muri iki gitondo mwene data dufatanye guhereza Imana icyubahiro, dufatanye gusenga Imana yacu. Imana izinze ijoro ikazingura amanywa, intwari ku rugamba, Imana yera, Imana ikiranuka ibihe byose. Iki gitondo turi imbere y'Imana yacu, yongeye kubikora, iratwimanye, itubambiye amahema. Yewe Imana irigaragaje, iburizijemo imigambi y'incakura. Burya nujya uryama ugasinzira, ukarindwa n'imbaraga z'Imana, ukabyuka uri muzima, ujya umenya ko hari intambara nyinshi zitabonekera mu maso yawe. Imana yagiye irwana, yagiye kwicira ababisha mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu rero muri iki gitondo tubyutse tuvuga ngo Imana ishimwe. Banza Imana muri proje zawe, banza Imana mu ngendo zawe, banza Imana no ku mwana w'umuntu uwo ari we wese muri buhuru uyu munsi, uwo muzabonana muri iki cyumweru. Banza Imana muri situation zose uzagenda ucamo. Ubanza Imana izahakubere intwari ku rugamba, kandi Imana izaguhuze n'umugisha wawe muri iki cyumweru. Imana ishimwe. Muri iki gitondo rero muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba mu bihe byiza byo gusenga Imana. Iki cyumweru ndifuza ko tuganira ku ijambo ryitwa kurengerwa n'Imana. Kurengerwa n'Imana. Iyo umuntu akurengeye arakuvuganira, akakuvuganira udahari. Iyo umuntu akurengeye ashobora no kukurwanirira. Buriya nk'abasirikare bajya barengera igihugu, bakarengera abaturage b'igihugu cyabo. Buriya biriya bitambo batamba by'amaraso ameneka, ni ukuturengera, ni ukuturwanirira, ni ukuhatubera. Iyo umuntu akurengera rero akora ibitandukanye. Ariko noneho kurengerwa n'Imana. Haleluya. Iyo Imana ikurengeye iragenda igasiba ibyobo by'aho wari bugwe. Iyo Imana ikurengeye itegura imitego bari bateze. Iyo Imana ikurengeye ikuvuganira ahakomeye utagera, cyane cyane mu mitima y'abana b'abantu. Imana niyo igenda ikajyamo ikagusobanura, ikavuga ngo nyamara nubwo uriya muntu uri kumurenganya, nubwo uriya muntu uri kumugirira nabi, ni ukuri uramurenganya, mubabarire. Imana rero ikurengere. Nari ndi kuvuga kurengerwa n'Imana. Imana ikurengere mu kazi ukora. Imana ikurengere. Imana ikurengere yewe. Imana ikurengere ku bagufiteho ububasha n'abagufiteho ijambo. Imana ni ikurengere, irakurwanirira, kuvuganira. Imana ni ikurengere, irahakugerera yewe. Navugaga kurengerwa n'Imana. Imana irakurengera kuko aho hantu wowe nta jambo wahagira. Imana ishimwe. Urengerwe n'Imana. Urengerwe n'Imana. Iki cyumweru uzarengerwe n'Imana. Aho wari buhombere uzahungukire. Urengerwe n'Imana. Aho wari busubizwe inyuma, Imana ifungura urugi winjire. Urengerwe n'Imana. Urengerwe n'Imana. Navugaga kurengerwa n'Imana kuko iyo warengewe n'Imana irakuburanira. Imana iyo kurengera iragusobanura ugasobanuka. Urengerwe n'Imana. Kurengerwa n'Imana. Imana ikubera gikurikirana, ikagukurikirana, igakurikirana ibyawe wowe udahari. Imana ikurengere. Navugaga ngo iyo uri kurengerwa n'Imana, Imana irakuburanira, Imana irakurwanirira, Imana irakuvuganira. Ubu uri kurengerwa n'Imana wowe udahari, utabirimo. Iyo urengerwa n'Imana hari igihe n'ababisha bawe basubiranamo.
Imana nishimwe cyane, kurengerwa n'Imana. Iki cyumweru cyose tuzaganira ku ijambo ryitwa kurengerwa n'Imana. Nawe uzumve wuzuye umunezero, wakire ubwo buhanuzi, iryo jambo mu mutima wawe, uvuge ngo Mana, iki cyumweru uzandengere, ndetse n'ubuzima bwose Imana igihora ikurengera. Imana nishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana, ibyakozwe n'intumwa, ibice 26. Dusome umurongo, reka duhere kuri umurongo wa 19. Mwami Agripa, ni inkuru za Pawulo, bari bamufashe bamujyanye mu rukiko, ariho yiregura. Nuko ageze kuri umurongo avuga aya magambo ati: Mwami Agripa, mpera ko sinanga kumvira ibyo neretswe byavuye mu ijuru, ahubwo mbaza ab'i Damasiko, maze mbwira ab'i Yerusalemu nabo mu gihugu cyose cy'i Yudaya n'abanyamahanga, mbabwiriza kwihana no guhindukirira Imana, bakora imirimo ikwiriye abihannye. Nicyo cyatumye abayuda bamfatira mu rusengero bakagerageza kunyica. 22 ariho uco akarongo. Ariko mbona gutabarwa kwavuye ku Mana, na n'ubu ndacyariho mpamiriza aboroheje n'abakomeye. Icyakora ntacyo mvuga keretse ibyo abahanuzi na Mose bavuze ko bizaba. Imana nishimwe. Uyo ni Pawulo yari ari kuvuga uburyo ki uhereye hejuru yavuze ari mu rukiko, avuga rwose ko yisha abantu benshi, akabatoteza, akabarenganya, ariko iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Ari mu nzira agenda bajya i Damasiko, ngo yaje ngo abonekerwa na Yesu. Aramubwira ati: Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Aramubwira ati: urinde mwami. Yesu aramubwira ati: ndi Yesu Kristo urenganya. Nibwo rero yamuhagurukije, arema, yuzura imbaraga z'umwuka wera zo guhamya, zo kubwira abantu ibyo kwihana ibyaha. Nawe rero ibyo yakoreye abandi byaramuhindukiriye. Nibwo bashatse kumwica, bashaka kumwica kuri uwo murongo wa 21, ngo bashatse kumwica. Ariko 22 aravuga ngo ariko mbona gutabarwa kuva ku Mana. Imana ishimwe cyane. Ndakubwiye ngo wakire gutabarwa kuva ku Mana, Imana ikurengere. Urumva ko nawe bari bagiye kumwica, nkuko nawe yicishije abandi, nkuko yisha abandi agafunga abandi, niko nawe byamugendekeye. Ngarika arangije abona gutabarwa kuva ku Mana. Ntago yishwe nyine, Imana yamurengeye iryo joro, imurengera kuri ayo manywa. Naha yari imbere y'umwami Agripa, yarari mu butware bw'Imana, kandi yahamije neza rwose. Yaravuze ati: rwose mubarenganyije abavugaga Yesu Kristo narindimo, mubakoze ibyo gucecekesha abantu narindimo. Ngariko ngo mbona gutabarwa kuva ku Mana. Igihe yari agiye kwicwa, igihe yari agiye kuvanwaho rwose, igihe ibyo byari bigiye kurangira, ngo yabonye gutabarwa kuva ku Mana. Nanjye nakubwiraga ngo iki cyumweru uzabone gutabarwa kuva ku Mana, mu kazi kawe uzabone gutabarwa kuva ku Mana, mu bana bawe ubone gutabarwa kuva ku Mana. Reka nkubwire, mu mirimo y'amaboko yawe ubone gutabarwa kuva ku Mana yawe. Hahandi byari burangire yewe, hahandi abanzi bawe bari buvugiriza impundu kunesha. Areka nkubwire, ubone gutabarwa kuva ku Mana. Ibyabo bihinduka nk'ibyo kwa Morodekayi na Esiteri, ko umunsi abanzi b'Abayuda bari bubagireho ububasha, aribwo Abayuda bagize ububasha ku banzi babo. Nawe ubone gutabarwa kuva ku Mana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hahandi muri iryo deni kuri cyamunara uri kubona muri iki cyumweru, muri uku kwezi,
ubone gutabarwa kuva ku Mana. Imana ibikore mu bumana bwayo. Reka nkubwire wa mubyeyi utegereje igihe kirekire urubyaro, ni wakire gutabarwa kuva ku Mana, kuko izindi mbaraga zose zarananiwe. Ubone gutabarwa kuva ku Mana. Wa mushomeri we, urugi rufungurwe nawe winjire mu kazi kawe, ubone gutabarwa kuva ku Mana. Navugaga ngo kurengerwa n'Imana. Iyo urengewe n'Imana iragutabara, ikaguteturura, kakunyuza mu marembo y'abarupinzi ukahanyura wemye. Ubone gutabarwa kuva ku Mana. Imana ikurengere. Kurengerwa n'Imana, urengerwe n'Imana, kuko nta muntu wakurengera muri icyo kigeragezo. Urengerwe n'Imana igutabare yewe, ubone gutabarwa kuva ku Mana. Shalom shalom. Iki cyumweru muzakire surprise kubwo gutabarwa kuva ku Mana. Shalom. Imana ibagire neza, muhaye umuronke, mugendane n'Imana. Shalom. Show